rema sayeri nenene sayananga yanagosa. Kana gusabe uno munsi wongera ube umunsi udasanzwe wawe n'Imana yawe. Vugana nayo irakumva, serura ikiri ku mutima irakumva. Ibwira amagambo meza wumva wabwira uwundi muntu ari we wese, ariko none wongere urushizeho, kuko niyo ikwiriye amagambo meza ava mu mitima yacu. Niyo yonyine ikwiriye ibyitwa ibyiza byose twakora kuri nosi. Gerageza winjire kandi ubwire ngo Mwami, umutima wanje urahari ku bwawe, ibitekerezo byanje bihari ku bwawe. Amakuru yanje n'umunezero, amakuru yanje n'ibyishimo, amakuru yanje n'ineza yawe hejuru y'ubuzima bwanjye. Amakuru ndondera kumviriza sayatuma kumbura ncika intege, ariko amakuru yanje anyibutsa yuko ndi umunyenkomezi muri Kristo. Shaparema lekaya na sopayana lekaya ayarabaya nana. Amakuru yanje n'ibyishimo bya buri munsi, amakuru yanje n'umudendezo buri munsi, amakuru yanje n'umutuzo. Aya sopalia aiza. Urondera kumenya amakuru yanje, ushakisha kumenya amakuru yanje, amenya yuko ndi umuntu yuzuye umunezero, amenya yuko ndi umuntu yahawe agakiza, amenya yuko ari umuntu, ndi umuntu ugendana gusa n'ubuntu bw'Imana. Niyo makuru yanje. Amakuru yanje ntabwo ari ayo kwiganira, amakuru yanje ntabwo ari ayo kubabara buri munsi, ariko amakuru yanje ni amahoro, amakuru yanje ni ubutunzi, amakuru yanje ni ukwirengagiza iby'iyi si inyereka, ariko amakuru yanje ni igikorwa Yesu Kristo yakoze cyaremye byose nkeneye. Niyo makuru yanje. Waza muri ijwi ryawe ugashima ku makuru Yesu Kristo yakuremeye, waza muri ijwi ugashima ku makuru Yesu Kristo yateretse mu buzima bwawe. Asomba rema yana Yesu yana ayana ayarama yane ayarabaya. Warakoze Yesu, warakoze Yesu, warakoze Yesu. Amana supala nabayane yemana ayarabayane ayana sopaya ayarana waduhaya mahoro, waduhaya mahoro. Niyo makuru yacu, niyo nkuru tugendana, waduhaya mahoro. Niyo makuru yacu, waduhaya umutuzo. Niyo makuru yacu, aramayana tosha. Bashaka kuzamura ijwi ryawe ukatura amagambo, nimukizera yuko Yesu Kristo yaguhaye amahoro. Zamura ijwi ryawe umubwire ngo Mwami, warakoze ku makuru wandemeye. Ugurura umutima wawe ubwire ngo Mwami, wandemeye.
ibyishimo wampaye agakiza ntari gukura ahandi hantu asonire mayane amaso sibyo nkuru yanjye sayaramana sokayanaka
icyo narabona ntigishobora gutuma ndangara shayarabanika kuko nizeye ko inkuru yanjye ni wowe Yesu, ni wowe Yesu, ni wowe inkuru yanjye. Wansikiye inkuru nziza Yesu, wansikiye inkuru nziza Yesu, wansikiye inkuru nziza Yesu. Connect. Uyu ni umwanya wawe, ntabwo ari umwanya wa worship team gusa, ariko uyu ni umwanya wawe. Ese bakubajije niyahe nkuru utanga? Ese iyo bakubajije nayahe makuru utanga? Yesu Kristo yaducikiye inkuru nziza. Sakaride Ishaya. Connect. Nimba ubyizera yuko amahoro ariyo nkuru yawe, byatura uvuga ngo mwami warakoze kundemera inkuru nziza. Asopala aine eskai sele eide aisa ai. Nimba ubyizera yuko Yesu Kristo yakuremeye inkuru nziza mu buzima bwawe, ugurura akana kawe ushime. Aya namaya no sayalaranaye. Shima iyo nkuru nziza Kristo yubatse mu buzima bwawe. Shima ayo makuru meza, shima ayo makuru meza Yesu Kristo yubatse mu mubiri wawe. Shima ayo mahoro Yesu Kristo yubatse mu buzima bwawe. Twe ntabwo twari kubyishoboza, ariko kubw'urukundo rwayo, urukundo rwayo aremera reka icubahiro yari afite, ariko avuga ngo ngiye kubaka inkuru nziza. Avuga ngo ngiye kubaka inkuru nziza. Sayala renenenene. Wafatishije umugozi w'urukundo. Yesu ungira uwawe mwana, Ngira uwawe mazura mpindura. Nasize byose ngo ndagukurikire. none mwami Enda kwishikana wawe. Yes Lord, wese wawe.
ubyizera yuko ku by'ukuri uri uwiwe byature ubivuge duwawe Yesu kubw'igikorwa wakoze narakwihaye wese duwawe wese duwawe 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 we duwe no kugushima zanwe no kurabu bwiza bwawe je kukubwira ko mukunda ungukira byose kubwo kubana nawe ataco ngo wigereranya abakurondera barira ni benshi kubw'ibibazo bibakikuje kandi nanje namwe murabo ariko sinzanywe n'ibibazo
nazindukanye kukubwira icyo cyonyine gusa nicyo cyatumye nza hano ko ngukunda we mundutira byose Yesu we kubana nawe Yesu we ntacyo nabigerayo sinduwe gushima Yesu gushima zawe no kurabu Yesu bwiza bwawe Yesu kukubwira ngomukunda Yesu kukunda na 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 we mundutira byose soba ko kubana nawe atacho ntacyo nabigerayo sinduweyo kugushima Yesu gushima zawe no kurabu oya si ibibazo nagezanye bwawe oya si ukwiganyira nagezanye kukubwira arabayana ko ngukunda wowe Yesu we mundutira byose kubwo ko kubana nawe tacho ntacyo nabigerayo urashaka kuzamura ijwi ryawe urashaka kuzamura ijwi ryawe zamura ijwi ryawe vuga icyaje kikuzanye kuri uno mugoroba mubwire icyaje kikuzanye kuri uno mugoroba Ay, 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 ay. Ah, la, 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 la. Ay, ah, la, 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 se. Gerelelelele. gerageza wibagire 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 ikonekite kuri ayo mahoro yaguhaye ikonekite kuri ibyo bintu yakoze mu buzima bwawe none uzamura akanwa kawe rabana sala zamura 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 saya ramaya na 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 saramana na 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 Hallelujah turashima Yesu turashima Yesu sinduwe sinduwe sinduweyo kugushima gushima senge zawe no kurabu Yesu bwiza bwawe kukubwira ngomukunda kukunda Yesu Yesu we mundutira byose Yesu ko kubana nawe ntacyo nabigerayo reka turemane n'itorero sinduwe sinduwe bwiza bwawe haleluya wadutiye byose papa zinduwe zinduwe no Yesu zawe
zamura ijwi ryawe kandi zinuwe kugushima Yesu gize ubwawe Yesu nje kukubwira ngukunda Yesu we kubwo kubana nawe ataco sopa zamura ijwi ryawe kandi zinuwe zinuwe kugushima Yesu wenzanero uramu bwiza bwawe je kukubwira ko ngukunda undutira byose kuko kubana nawe ataco nobigereranya wewe undutira byose undutira byose yes Lord kuko kubana nawe taco taco nobigereranya yes Lord Nimubyizera byature wowe undutira byose Yesu undutira byose nimba yakurutiye byose kuko kubana nawe nimba by'ukuri yakurutiye byose byature taco nobigereranya aradada wowe undutira byose undutira byose nimba yakurutiye nimba by'ukuri yakurutiye iyo nkuru izo nkuru isi igerageza kukwereka umbwira ngo mwana ntaco nobigereranya papa wewe undutira byose undutira byose kuko kubana nawe taco taco nobigereranya wewe undutira byose undutira byose kuko kubana nawe taco nobigereranya wewe undutira byose undutira byose kubana nawe taco nobigereranya Yesu wewe undutira byose undutira byose haleluya kubana nawe taco nobigereranya haleluya Hallelujah. haleluya Hallelujah. aturutiye byose papa aturutiye ibyo isi itwereka mwana turashima Yesu turashima 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 haleluya 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 turashima 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 waturutiye byose Yesu we
waturutie byose Yesu Yesu ayayayaya waturutie byose waduhaye inkuru nziza ariyo wewe Yesu asopa yaneka yake wastahili wewe Bwana wastahili wewe Bwana wastahili wewe Bwana kupokea utukufu yes. Wastahili wewe Bwana wastahili wewe Bwana wastahili wewe Bwana kupokea utukufu imewastahili wastahili wewe Bwana wastahili Yesu wastahili wewe yes Bwana wastahili Yesu wastahili wewe haleluya Bwana kimbilio letu kupokea wastahili wewe wastahili wewe ha Bwana wastahili wastahili wewe Bwana wastahili Yesu wastahili wewe ha Bwana kupokea imewastahili Bwana wastahili wewe wastahili Bwana
nimubyizera waririmba wasayili Yesu we ay 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 hey hey wasayili Yesu hey kimbilio letu wasayili Yesu wasayili Yesu kupokea kwa sauti zetu wasayili Yesu tunalibariki jina lako tunalisifu jina lako wewe kimbilio amani ni wewe Yesu wasayili Yesu
wambereye amahoro yanjye. Asante Baba, asante Baba, asante. Upokea, upokea, utukufu. Oh, urakwiriye, 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 urakwiriye. Zamuri shugawe ugira ngo mwami urakwiriye, urakwiriye. Nta yindi mana tuzopfukamira, nta yindi tuzozamurira amashimwe atari wowe wenyine mwami. Niyo mpamvu turirimba tuvuga ngo mwami ni wowe ukwiriye, ni wowe ukwiriye. Zamura ijwi ryawe, zamura ijwi ryawe. Bumbura akana kawe, bumbura, bumbura uvuge. Shaya na mayanga ya na 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 na. Asopala ramayane kaya. Mubwire, 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 mubwire. Zamura ijwi ryawe, zamura ijwi ryawe, zamura ijwi ryawe umubwire. Ari icyo yakubereye, ari icyo yakubereye. Yemeye gucika icyaha ku bwawe. Yemeye kureka icyubahiro yari afite ku bwawe. Yemeye kwambara ubusa ku bwawe. Rimwe na rimwe turabivuga kwambara ubusa, ariko nitwinjira ibwina ngo tumenye kwambara ubusa imbere y'abantu, sinzi ry'abantu, imbere y'ibihumbi by'abantu. Kwambara ubusa ubyita iki? Mushima umubwire ngo mwami urakwiriye, urakwiriye Jehova. Shaya na 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 na. Shaya na na na. Ongera wibuke cya gikorwa, ongera wibuke cya gikorwa. Reka Mwuka w'Imana kwibutse cya gikorwa. Aya sopana na na. Reka amashimwe yawe yuno munsi naba y'ubusa, ariko yereke Yesu Kristo yuko atapfiriye ubusa. Yereke yuko Yesu Kristo atambaye ubusa,
atambaye ubusa kubw'ubusa gusa, ariko hari igikorwa yakoze muri wowe uzabandanya ushima, igikorwa uzabwira abana bawe, igikorwa uzabwira amahanga. Hariho uwapfuye uwa asopa, ari uwambaye ubusa. Samarana na 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 na, sayana na na, oya na 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 na. Mwami tuributse mwana, tuributse, niyo mpamvu turimo kuvuga mwami urakwiriye, tuributse niyo mpamvu turimo kuvuga urakwiriye. Aya sopa ya na 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 na, hey hey hey, sayarane saya, omayanga ya dos. Zamura ijwi ryawe, zamura ijwi ryawe, zamura ijwi ryawe. Urafise byinshi cyane wamubwira, ufite amagambo menshi cyane ava ku mutima wawe wamubwira. Ntago yafiriye ubutsa, ntago yafiriye ubusa. Rabaseke yanas aya na 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 sorabayane. Umati na ukusifu, watakatifu wakuimbia. Mfalme umeinuliwa juu, umeinuliwa, umeinuliwa, umeinuliwa juu. Umati na ukusifu, watakatifu wakuimbie. Mfalme umeinuliwa juu, umeinuliwa, umeinuliwa, umeinuliwa juu. Umati na ukusifu, watakatifu wakuimbie. Mfalme umeinuliwa juu. Ha! Watakatifu, umeinuliwa, umeinuliwa, umeinuliwa juu. Umati na ukusifu, watakatifu. Hallelujah. Umeinuliwa, umeinuliwa, umeinuliwa juu. Umati na ukusifu, watakatifu waimbe wakisema, umeinuliwa juu, umeinuliwa. Yesu umeinuliwa juu, Yesu.
warushirizaho. Umeinuliwa. Yego. Ay, 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 ay. Umati ukusifu. Yeah, yeah, yeah. Ay, 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 ay. Somebody sing yawe kandi uririmbe. Yesu umeinuliwa juu. Hey! Umati na ukusifu. Hey, 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 hey. Umeinuliwa Yesu. Hallelujah. Juu sana, juu sana. Umeinuliwa juu. Hallelujah. 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 Uri hejuru y'ibyitwa utumana twose. Uri hejuru Yesu. Tunalibariki jina lako. Ay, 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 ay. Wastahili. Hey, hey. Ara, da, 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 da. Yeah, yeah, yeah. Yesu umeinuliwa. Yesu umati. Sema
kandi akavuga mwanadamu nani wa kusimama mbele zako? Hakuna. Mwanadamu nani wa kusimama mbele? Hakuna. Ukibadilisha ndashaka kumva impundu n'amashyi menshi, amashyi menshi k'Uwiteka Imana, amashyi menshi kuwavuze ego biraba, kuwategetse bigakomera, kuwavuze ego kandi biba ego nyine. Hayayaya ukibadilisha, nani awezaye kupinga? Hakuna. Ukipana kazi, nani awezaye kupinga? Hakuna. Ukipana watoto, nani awezaye kupinga? Hakuna. Ukipana watoto, nani aweza kupinga? Hakuna. Ukipana amani, nani aweza kuyatoa ndani mwangu? Hakuna. Ukipana amani, nani aweza kuyatoa ndani mwangu? Ukipanda viazi, nani awezaye kupinga? Asa nibande babyize. Ukipanda viazi, haleluya. Ukibadilisha, nani awezaye kupinga? Hakuna. Ukibadilisha, yes, nani awezaye kupinga? hakuna. Ukitoa amani, ukipanda paradosaya, Nani awezaye kupinga? ukitoa baraka, ukitoa baraka, Nani awezaye kupinga? haleluya, 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 haleluya. Abantu twatangiranye, twatangiye tuvuga ngo inkuru yacu ni amahoro, inkuru yacu ni umutuzo, inkuru yacu ni ukwidegembya, inkuru yacu ni ugutekana muri Kristo, tukavuga ngo byose ni sawa. Ewe Yesu wankunze, ewe Yesu wangiriye neza, ewe Yesu wankunze, ewe Yesu wangiriye neza. Nimumva ndatuwo mwami, kuko jewe nzi ico yakoze. Nimumva ndatuye umwami,
wanguze, ewe Yesu. Ewe Yesu wanguze, ewe Yesu wanguze. Ni bande bazizera tuzamura amaboko. Ewe Yesu wanguze, ewe Yesu wangiriye neza. Niwumva mfite amafyari, uwo Yesu yangiriye neza. Niwumva mbyiniriye Mana, nuko amemba n'amabadiliko. Ewe Yesu wanguze, ewe Yesu wangiriye neza. Ewe Yesu nishimira wewe gusa, wewe Yesu wangiriye neza. Wewe wamayaga kiza, wewe Yesu wangiriye neza. Wewe Yesu wamaye inkuru nziza, wewe Yesu wangiriye neza. Wewe Yesu umebadilisha, ewe Yesu wangiriye. Ewe Yesu we, Ewe Yesu yanguze, ha, Ewe Yesu yangiriye neza. ewe Yesu yanguze. Ewe Yesu yanguze, Ay, 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 ay. Ewe Yesu yangiriye neza. Ewe Yesu yanguze. Ewe Yesu yanguze, Ay, ay, ay. Ewe Yesu yangiriye neza. Nina, urashaka kubyinira Imana yawe. Ni bande bizera amabadiliko mu buzima bwabo. Ni bande bizera ko ari cyo Yesu yahinduye mu buzima. Abantu bizera ko ari cyo Yesu yakoze. Kumva akaruru k'ishimwe. Haleluya. Ewe Yesu yanguze. Ewe Yesu yanguze, Ewe Yesu yangiriye neza. Ewe Yesu yanguze. Ewe Yesu yanguze, Yesu Ewe yanguze. Yesu yangiriye neza. Ewe Yesu yanguze. Ewe Yesu yanguze, Ay, ay, ay. Ewe Yesu yangiriye neza. Koze Imana ari cyo yakoze. Yes. Ngewe sindaceceka namba, ndavuga ibyiza Yesu yangiriye. Ngewe Ewe sindaceceka namba, ndavuga ibyiza Yesu yangiriye. yapfuye urupfu rubi ku bwanjye, yaguze amaraso ye igiciro. Yapfuye urupfu rubi ku bwanjye, acunguza amaraso y'igiciro. Ngewe sindaceceka namba, ndavuga ibyiza Yesu yangiriye. Ewe sindaceceka namba, ndavuga ibyiza Yesu yangiriye. Yapfuye urupfu rubi ku
ndahamya neza ko tutibeshe ntacyo bidutwaye kugukorera ibendera ibendera ryawe rizahora rizamuye muri twebwe isezeranye nawe isezerano ko tutazagureka yesu Yesu we turakwemera ndahamya neza ko ndahamya neza ko tutibeshe twibeshe kugukurikira ni byiza ntacyo bidutwaye kugukorera ibendera ryawe rizahora rizamuye muri twebwe isezeranye nawe isezerano ko tutazamureka Yesu we turakwemera 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 yesu tura let's go 1 2 let's go imudu hallelujah Hallelujah. Hallelujah. Ari indirimbo imwe nayo nzi neza ariko mumfashe gukoza ibimana bivuga ngo uri number one. Nayo nzi neza uwa mbere uri nyir'ubwenge yesu naguhiki nyir'ugukomera iki nakwinjira mahanga yose nibavuge ko wera isanzure naryo reka bagushime uri nyir'ubwenge reka naguhiki nyir'ugukomera iki nagushinja mahanga yose niyature ko wera isanzure naryo reka bagushime
abaho cyangwa ntaba. Come on, welcome to Mabadiliko season. You're welcome to Mabadiliko season. Hey. Narivuze ngo welcome to Mabadiliko season. Tugwaines ikaze muri Mabadiliko season. Narivuze ngo karibu muri Mabadiliko days of glory. Welcome to Mabadiliko days of glory. Birahinduka nibihinduka. Is everything changing or not? Maze umbarize ukwegereye. Ask your neighbor. Mubwire uti iyi minsi uri mu biki? Tell them, what are you up to in these days? Maze uri mu biki? What are you up to? What are you up to now? Akubwiye ngo ari mu biki? What is their answer? Mbabwire welcome to Mabadiliko season. Ikaze muri Mabadiliko season. Mabadiliko season niba ngo season what ntabwo tuzi mubare ariko days of glory ni ibintu nk'ibyo mbega, days of power, days of change, days of not dying, iminsi ya simpfa ndarama, Iminsi of not dying but living. I tell you ubuhamya turimo turabona noneho. The testimonies we are receiving. Pampa zashize muri supermarket, satani ambaye pampa zose yazimaze, As ararwaye finished tu. purpose, he's dead. He's diuretic. Nerera inkungu ukwegereye uti mu bapfa nturimo. Encourage your neighbor. You are not among those who Mubwire ngo will die. mubagwa mubareka Yesu nturimo. Among those that are backsliding, you're not there. Mubakira urimo. You are among the healed. Mubabona Imana mbere yuko uyu mwaka urangira You urimo. are among those seeing the Lord before the end of this year. Mubabona impinduka urimo. You are among those seeing a drastic change. Muba Imana iri buhindurire izina n'amateka urimo. You are among those whose names and history shaped by Mubagiye kwandika amateka ndimo urimo. you and I are among the history makers. Tuzamura ibendera gusa rimwe hanyuma tugende. Let us just lift up Ndahamya the neza banner. ko tutibeshye subirayo. Yes, we need Tuzamura ibendera hanyuma tujye kwicara. Aha. icyubahiro kizabe cyawe Oh. kandi uzahora ku bitugu byawe Egera hano. icyubahiro ni cyawe iteka n'amani yaho nta n'izaboneka yahwana nawe igakora ibyo ukora byose uriho uzahoraho Hallelujah. icyubahiro ni cyawe iteka Thank you, Jesus. ubwami buzahora ku bitugu byawe icyubahiro kizaba cyawe iteka n'amani baho nta n'izaboneka yahwana nawe igakora ibyo ukora byose natwe turakwemera dusubiremo kandi uriho uzahoraho icyubahiro ni cyawe iteka ubwami buzahora ku bitugu byawe icyubahiro kizaba cyawe iteka n'amani baho nta n'izaboneka yahwana nawe igakora ibyo ukora byose nahamya neza ko ndahamya neza ko tutibeshye kugukurikira ni byiza ntacyo bidutwaye kugukorera ibendera ryawe rizahora rizamuye muri twebwe sezeranye nawe isezerano ko tutazakureka Yesu we turakwemera ndahamya neza ko tutibeshye kugukurikira ni byiza ntacyo bidutwaye kugukorera
kubashimira. Let us give them an applause of thanks. Wow, 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 wow. Hanyuma ubwire ukwegereye uti icara mu kubaho kw'Imana muri mabadiliko makali. Tell your neighbor, get seated in the presence of the Lord in such a drastic change. Ikaze mu kubaho kw'Imana. You're welcome in the presence of God. Ikaze muri season duhereza Imana icyubahiro cyinshi. You're welcome in the season that we give a lot of glory to God. Ni bande bashimira Imana ko ari bazima uyu munsi bagihari Amen. bagihumeka bagitegereje kubona icyo Imana ivuga mu buzima For bwabo. the life and for the breath, and you're waiting for what God is saying in your life. Ngaho suza ukwegere mubwire uti rero ni karibu. Greet your neighbor. Nubwo Tell them, mwazanye you're mubwire welcome. uti ni karibu. Tell them you're very welcome. Wicaye ahantu hari ihumure ryinshi. You're sitting in a place of great Mubwire uti peace. humura. Be at peace. Come on, do that. Do it. Mubwire uti humura Be at peace. ntacyo kibaye. You are not going to suffer. Nothing will happen to you. Ni amahoro gusa. It's peace all the way. Ndabakira mu materaniro yacu yo kuwa kane. I welcome you to our Thursday service. Ni umugisha udasanzwe n'abari online turabakira mu izina rya Yesu. It's a great blessing. We welcome the people online. Uko iminsi igenda turimo turasatira gusoza umwaka As days move by, we are getting to the end of the year. kandi turashimira Imana iduhaye kuzawusoza mu mbaraga zitarigera zibonekaho. And we thank God who has granted us the ability to end it in great power. Tuzawusoza muri style. We will end it in style. Iyo mvuga muri style uzawusoza wibuka indi myaka yose wayigereranya n'uyu ukavuga ngo hashimwe Yesu. When I talk of style, you will compare all the years that you have lived and this year, and you will bless the Lord. So Imana ibaho umugisha mwinshi. God bless you mightily. Hano hari amashimwe menshi harayaciye aha hari ayo banyoherereje ariko umwanya ubonetse tukajya twiyacamo yose ayo mfite kugeza ubu arajyanye n'ijambo Imana yatubwiye kwa kangahe buriya. That was on Tuesday. Ibyo Imana yakoreye abantu birenze uko twavuga. I've got a lot It's of beyond. Dushima Imana yasibye imva yakuyeho ubwoba bw'urupfu yakuyeho. I tell you We thank the amashimwe Lord. twabonye yahise yerekana exactement icyari gihari n'igihe turaha bisa nkaho we are just turimo turivugira dusenge. Imana ibiri ku kazi vuga ngo iri ku kazi. The Lord is at work. We are so thankful to God. Most of the testimonies that I have now, they are in line with what the Lord did on Tuesday when the Lord spoke to us that He has ended death, He has removed death, He has closed the grave. It felt like we are just talking between ourselves. We are saying, let's pray, but when God is really at work. Yes, so turashimira Imana amashimwe numva tutayacamo ubu ahubwo tubonye akanya twaza guha ntiduherutse gutanga amashimwe hano muri still umwanya wacu abari mutoya ariko ubonetse sawa utabonetse still turakomeza ariko turashimira Imana abohereje bose amashimwe Tuesday mardi mercredi n'uyu munsi twayabonye kandi twafatanyije namwe ko Imana yakuyeho urupfu. We may not have the time right now to go through the testimonies, but when the Lord grants us the time, we'll be able to give our testimonies. But we are altogether grateful to God who removed the spirit of death. Yes, turashimira Imana ko ikizanye iba yamaze kubona utashobora kureba. The Lord, when He brings something up, He's already seen where we are not able to see. Yes, so ntabwo tuyaciyemo We have not ahari gone muri lunch hour tugenda tuyacamo still kuko tuba tuyafite ariko turashimira Imana byimazeyo amashimwe ari very 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 amwe narayavuze ndi online ariko andi nayo banyoherereje nabonye yose turashimira Imana ko byari muri uwo murongo atayimuta muri depression yabona noneho bageze ku byanyuma ati reka ngende nirangize nijugunye mu ruzi. Ndashaka mwumve ahantu umwanzi yaragejeje abantu ariko dufite message z'abantu bavuga ngo sinzapfa nzarama kugira ngo n'amamazi imirimo y'Uwiteka. Some people are about to commit suicide. Some other people were suffering because of the fear brought to them by the times and the seasons. Maybe they were great people known about in society. But because life went on changing,
going to the negative side. They really got afraid of what was about to happen to them, and they got so depressed. But right now, we thank the Lord for what He has done. People are declaring that we will not die, but will live and declare the works of the Lord. turashimira Imana. Bimwe biri very sensitive, bindi biri ariko turashimira Imana ko iduhaye kubaho kandi tugiye kubona ineza yayo mu isi y'ababaho. We thank God who has granted us the chance to live, and we will see the goodness of the Lord in the land of the living. Yes.